mu by'ukuri amadini avuka ku munsi ariko mu by'ukuri siko bose baba barahamagawe n'Imana, kuko iyo baza kuba barahamagawe n'Imana, Yesu ntiyari kuvuga ngo benshi barahamagawe ariko abatoranijwe ni bakeya. Mbega iki kintu wowe uciyumvira kiki cyangwa iryo jambo Yesu yavuze uryumvira kiki, ko benshi bahamagawe ariko muri abo benshi bahamagawe haciye hatoranwamo bake? Icyo ni ikintu ukwiye kwiyumvira mukagira ihishurirwa. Uyu munsi ikibazo mu madini dufise nuko abo bantu baduhagarara imbere badashaka kumenyekanisha Imana, ahubwo bo bashaka kumenyekana. Ariyo mpamvu amadini usanga yuzuyemo ubugunge bwinshi, akavuyo kenshi, n'inyigisho zidatuma abakristo bakura. Ariko ivyo nimba dushaka yuko tubihindura, umuti wavyo ni guca bugufi, hama Kristo ugashikwa hejuru, tumenye Imana, hama tuyimenye.